Il-lejla fit-8:15 fuq Net Television fl-Arena ta' Monte Cristo se titella l-Gran Gala Final tal-programm Aquila. Dan il-programm l-ewwel wieħed tal-istil tiegħu li kien imtella l dawn l-aħħar 3 xhur fuq Net Television mill-modelli f'show ta' realtà issa wasal għal-finali fuq il-lejla li se jsir magħruf ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa. Dan ix-show ġibet l-attenzjoni tal-industrija tal-moda fil-Ġermanja u diversi minn madwar l-Ewropa. Il-blogger u stilista mill-Maċedonja, Denis Aljus, se jkun wieħed mill-membri tal-ġurija. L-istess finali se joffri żewġ sfilati internazzjonali minn stilisti distinti mill-Ġermanja, Marco Marculio rebbieħ tad-Designer of the Year f'Londra u Tem Urbanek bil-kollezzjonijiet ġodda tagħhom. Ix-show se jkunu qed isegwuha minn fuq YouTube aġenti tal-modellar Ġermaniżi fi diġà wrew interess biex jieħdu xi mudella jew mudell mill-finalisti ta' Aquila fejn jistgħu anki joffrula xi kuntratt. Fis-serata se jipparteċipaw ukoll diversi kantanti fosthom M Destiny, Sebastian u Nicole Frendo.